Chamgei tupchosiekchuk en Yahshua Messiah. Tupchosiek chechang kosomoni baruetab Paulo Kolosai kurgetab 2 koitab 14 nemwoe kole kokakobuch siret nebo arorutik nekikakokikchech nekiranyech ak kikoisto kobetyi ketit. Ko somoni tupchosiek chuton ak kole siret nebo arorutik neng'ololen Paulo en yu ko ng'atutiet neking'at Israel en Sinai kole konyo Yahshua Messiah konam ng'atutionoton akobirchi kristianik kole kimurtoiyot. Lakini kecheken en Greek ko kisir ng'oliot Stauros kotogu kele stek ko ketit. Ingwany ng'oliononiton kou noniton iman kong'ete Yahshua kingeuito inendet en ketit kobirchi ng'atutiet neking'at Israel en Musa kobirchi ketit ila en nwokindo koisto. Asome oit kou noton kele kiisto inendet. Ongiit kele kiisto Yahshua ng'atutiet neking'at Israel en Sinai. Ndakiyai kou noton ko tos Paulo ko inyoru baadaye kobute ng'atutik ine openly. Ingekas atebetab Paulo kou en boisionikyik en kitabutab boisionik kou boisionik 21:17 kekose kit nekiyaak ako mising kekose kit nemwoe Paulo konamgei ak ng'atutiet ak kit nemwoe chekiyokto chun alak. Ndenyoru chi akolenchin mamoche kirui ane ko ane mamoche chichon kabisa matkorikyon okot akotokong'ololun chichi aitu akotorocha akolenchon akoi imetech amoche keit korenyu ko rahisi kokatokyingei ine chichi sikan omi twan kolenchi mamoche kirui sikan aitu kotorocha. It is either ko chichon ko hypocrite, chichon ko netai ko nyumnyum makorayat ko tot kemwa kele ki makorayat Paulo kot kwo Paulo kot korib ng'atutiet nekalelen mekeribei ko nyumnyum ko ki makorayat. Nebo oeng ko nyumnyum chichi kong'ololen kirui nemomoche ko kirui nekong'ololen ko kirui neter. Ngesoman en yuton ko mwoe kole kinkeit Jerusalem kotachech tupchosiek en boiboiyet ak en betut nekiisip noton kebe echek ak Paulo, mi Paulo yuton kap Jacobo ko agenge en chekiyokto ak kimi boisiek tugul amwoe ale chekiyokto. Ak kingokakokat ichek kotetyi tuguk tugul agenge chekikakoyai Elohim en boisienyin nebo bororiosiek chechitatyin chekiyokto boisionik ko Paulo. Ak kingokas ichek ng'oliondoni kokonyit Elohim chekiyokto any akolenchi ichek inendet ikere anyun nekitupche o neking'ololchin en Paulo ole cheten elipusiek ng'isiat en kwenutab Yahudik chekikoyan Yahshua ak tinye tugul kokiletab gei akobo ng'atutiet. Nekotok en Paulo kotok kele en bororiosiek kochang Yahudik chekikoyan Yahshua. Ako kikoyan Yahshua Yahudichu ko tinye kora kokiletab gei en ribetab ng'atutiet. Makele ngiyan Yahshua kewirta ng'atutiet. Now koyoche komwa Paulo any en yu kole mekeribe ng'atutik kiuito Yahshua ng'atutiet en ketit kingeuito inendet. Anan komwa Paulo kole siyan Yahshua koyoche isib ng'atutiet. Kemotestai kemwoe Paulo kelenji ak kikiborchi ichek akobo inye, kikiborchi Yahudik chekikoyan Yahshua ako kilegei ng'atutiet ko kikiborchi kele ineti Yahudik tugul chemi oldab bororiosiek kobakakta Musa kokebakakta ng'atutiet. Ilenjini matkomburatan lagokchwak anan kosib itonwek. Ng'oliot nekiakas chekiyokto en Jerusalem ko kitrobot kele Paulo konete Yahudik chemi bororiosiek kobakach Musa kobakach ng'atutiet nong'do komatkomburatan lagokchwak akometo bitonwek chebo kwanusiek. Anyun ngunon makokas ichek kole kaitu yai anyun nekimwoun. Mwoe chekiyokto chun alak Paulo kole yai nekimwoun. Kitinye biik 4 chekikwarorto kiy en boyosiet. Ibut anyun bichu ak iyanyingei koboto ichek ak ikomponji fedha sikobit kicherchi metowekwak sikonai tugul kole mami imanit en tuguchoton kikiborchi akobo inye. Ele kang'alalda Paulo en barak koibor kele makirindo ng'atutik. Kas tukose chekiyokto. Bilani kolenji anyun yoche iboru ile ng'alechu kimwoitoen ko ng'alek chemobo iman. Koyai kouni sikonai tugul kole mami imanit en tuguchoton kikiborchi akobo inye. Ako inye iwendoti komie
iribe ngatutiet kanyokonai chekiyokto kole ba ngalechu kimwoitoen Paulo kele lele kebut ngatutik ngalek chelebei ko initestai en tugul yu ikose ile kiyan Paulo koyai tuguk kamwoe chekiyokto sikonai biik kole inendet kwendote komie koribe ngatutiet soman ine yuton komie o ngatutiet ko ngatutiet tugul ma ngatutik taman kou yeyomo komwa tupchosiek alak chekiyokto kingololen en dialogue boisionik 21-24 now kingotestai koyai kounoton ko kinyokoit Yahudi kora akebir Paulo kingikoi tupchenyon Paulo kwarorgei en isomanen yoniton sisoman itesentai 22 ko kiaror inendet kot yon kiwendi Damasco sikelile inendet akokor inendet akong'ololchi Yahshua inendet kolenji ane ko Yahshua neuse kongitestai Paulo kotor kong'alal akobo chito nekibo kosochi inendet sikobit kokerto mwoe kole akinyo ole mi chito age nekikuren Anania chito nebo iman en ribetab ngatutiet ng'olole Paulo chichi kikuren Anania kole chito nebo iman en ribetab ngatutiet nekibaorionchin Yahudik tugul chekimenye oloton kole mie ngesoman kora en boisionik choniton ikose Paulo kwarorugei ele king'ongchindogei Yahshua ko en 21 komwoe kole kinaman anyun Yahudik en hekalut amun niton akityem kobaran en 22 kole ye kingonyoru toretet nebunu Elohim atononi akoi raini abaorionjini chemengechen ak cheechen amamwoe kiy age kobaten chekimwa mootik ak ng'o ak Musa kole tun bwone ng'olole Paulo kosarugei komwoe kole mami tuguk alak cheamdoi inendet kobaten chekimwa mootik ak ng'o ak Musa ngotko Paulo inikanai ni kalelen kibirchi Yahshua ng'atutikab Musa ketit ko niton koyoche kenai kele tos inendet ko chito nekiplembechwet anan inendet ko kikomwoen Kolosai kurgat 2 koitab 10 akong'ololen kit neter yoche ilewenchigei kingibut Paulo initon kora kwo Rome ak ketou kele kikibar inendet en yoton ko kingosich nafas inendet koamda logoiwek kou yemwoe boisionik kurgat 28 koitab 23 kenyoru ng'oliot nemwoe kole ak yekingokakochop betut niton ko Paulo kobwonchi inendet chechang en kot nekimenye ak kiiborsechi komie kobaorioni akobo bounatetab Elohim ak kokilchingei koneti ichek akobo Yahshua en ng'atutiet nebo Musa ak en mautik koboi koron akoi koimen koyoche any ketemegei chekitupche kele lionote Paulo en yu ikose kolelen kikibirchi ketit siretab arorutik kakokikyi biikab Kolosai ko king'oliono kele ng'ololen ng'atutietab Musa ko lionote Paulo ini kangonyo komwoe chekiyokto kolenji yai kouni sikonai biik kole kikitamin kele inete biik koesio ng'atutik koyan ng'alechoton lion Paulo sikong'alal kora en yoniton en boisionik 26 koitab 22 23 kole mami ng'oliot age neamwoe kobaten ng'alek chekimwa mautik ak chekimwa Musa ngotko lelen kikebirchi ng'atutietab Musa ketit ako lionote Paulo en yu boisionik 23 siko eloamtechinen biik koamtechinen ng'atutiet nebo Musa ak koboisien ng'alek chekimwa mautik ngotko iman ko kiyoni Paulo kole kikibirchi ketit ng'alek chekikaking'at Israel en Musa ko tugul en tugul kotogu kele ng'ololen Paulo kit neter kou kolewenoni kamwa akobo chi nemwou kole momoe kirui sikora itu kirui kotorocha kotor inoe ile ko kirui nekang'ololen en mwounet nekang'ololun ko kirui neter ko en yu kotogu kele kit nekirindoi Paulo siretab arorutik en Kolosai kurgat 2 koitab 14 ak en ng'alalenyin kong'ololen arorutik chebo bororiosiek chekitinye tupchosiek chebo Kolosai kotomo koyai logoiwek chemiach sikakikosik bichoton koyai logoiwek chemiach kor kebore keker kora kotokosibi arorutik choton bo bororiosiek kongoi missing